Ngapediang soba ya pilang baro sai sen ha kan kapor ke babanda ha kan kapor ya kren ni kabenta ka ba balai u Jesus Christ uyam na kabenta ke Jerusalem balai u Jesus Christ uyam na benta u Lazarus balai u Jesus Christ u chau ki mat halor ka ding pna lada pipat pe ka benta ka beningkong kan no sin ba u Jesus Christ uyam pilan pe choi ka benta ka beningkong labu ka link po description sampai pada kebentar kepaah eskem kan raj mentoy nak kebentar jampi shibun ban siang tu kebentar kepaah tongin pek ngok kebentar kepaah kebaningkong balai uci su uyam nak kebentar ke Jerusalem ke pelongnya uci su onyam nak bentar ke Jerusalem kadau kebaningkong ke bangasyam kama pulai ke Bible kedai nama bagi Parsi, ki Sadusi, ki Jiu, ki Nong Yalam, ki Badon, hapo Jerusalem baro, kim pediang ya uji sukres kumakun ulai. Bar kim pediang ru bau uji sukres udai mesaya, ukres. Henry ki Shun ya o, am tam bagi Shun tang ya uji su Henry kilan temau ru, ki Shun ru, ki Nong tulupa, ki Nong pala ka jong uji sukres. Kane ka pelong eu Jesus Christ baunya kadang ke baar ke bangasyam ka pelong eu Jesus baunya nak bentar ke Jerusalem kadai namal kim tip ru bau Jesus sing ai bhai ke Jerusalem badu kuat mat kedop ban sumar ki briu baro ki khon ki habrit ki badan paro ki briu ki badan hapo Jerusalem ku maksiar kedop ali khon jongka hari penban kebagai Jerusalem kaman ya ujisu kasyun ya ujisu kapelong ya ujisu baunya kini ki artali ki jawab min syami na gospel ke jong Lukas kalau nong ke bakalang ke khot ke balai pusang ujisu Kristu ongkum ne Jerusalem Jerusalem kau peniap no ya ki nong tu lupa kabalan temauru ya ki bala pla hapa kat no sin ngalamon ban kedop ya ki khon jongpa kumbakas yar ke kedop ya ki khon hapo ki thap nyang jongka pi te pimon pi bakum no ke Jerusalem kale kane kan ka pelong yu Jisu baunya ngangai sekian makan kapor ke bawah tang lasio tu balai uji sukris uyam nak bentar ke Jerusalem mentapan ini pai ke baar ke kadau ko pelong uji subon yampat nak bentar Lazarus hawa pulih ke Bible ngasyam kadau ko pelong uji subon yam nak bentar Lazarus ubalayam kadai bau Jesus Kristus ikpalat ya kemari bat kemarta kumjuru ya Lazarus badai uparlok jongo haba kemari kawan hau Jesus Kristus bat kadayam bat kaong ko try lada medon hangni upara jonga om syamnya haba Jesus Kristus i kajing chenya kajong kamari uji sukres ising ya ka bal ulung kemansem bat kane kapelong yu bat nyam nak benta Lazarus tetapin syam gar kuma gospel kajong Yohanes kalau makhadwe jadi khot ke ba pra hadu lai besar kapelong yu uji subon yam nak benta Lazarus kadai namar bu ising palat ya kamari berkemarta waru ye ke ngangai sekian mentanya siang turu balai uji sukres uyam nak benta Lazarus menta pangin pek balai uji su ujau kiumat halo keding pena kadau ayu ko pelong yu uji su bencau kiumat halo keding pena kabalai hawa pulih ya ke Bible long ke bajelu hadu kata-kata lain keren ke bentang ke balai kamat ke balai babalai uci su ucau kiumat halo keding pena kalong bajrong ba ringa pelengkat katu kat ne kadau ke beningkong ke bangasyam
ka pelong yu Yesu benjau ki mat halor ka ding pana ka dei bagi long kinang pop lada nyem long kinang pop utrai ngan kam ban yap ban sa nar pana ban pring khoj ban saj ban penyesuk yang nyi baru kupah lada yu Yesu cuma sa nar pana u Yesu ngan kam bon chao ki mat halor ka ding pana pat kadau ka baar ka bang asyam ka pelong yu Yesu bon chao ki mat halor ka ding pana ka dei nama ka cingpang ka bamlaan batasyu ka cingkor det ka bamlaan bon batau utrai la kwa ban lat ka cing sat nar kana namar ka long ka bakor ket henro yu hap ban pendap bat ka cing jauh mat ka cing kaang luang ko belai chonga balai me ino no yanga empat wahab penyam pencau kimat halo kading pena lambar bagi kita kinong syunru kita ki basah nar pena ya Yesu kita ki basom ya Yesu kim tip bayano ki pen syutam yano kisah nar pena namar kata pin siam ru bau Yesu kopa don map yaki namar kim tip ke bakira kane ka pelong yu Yesu bon chao ki mat halo ka dei ka dau ka baning kong ka dei pangilong kinang pop rasa nar pna yu Yesu haba rasa nar pna nama ka tau ha pan chao ki mat halo ka ding pna ka dau ka baar ka long ka cing kodet ka cing pang ka bamla sin batang hadu bau Yesu umla ci bansha usnyo bo kpa chu ula ino no na yo perkhat la pisnyo ba ime ipai no ya phi to pi chao dam ki mat haba bom ya phi dau ding pasa dau prek ti jong pi chao dam ki mat perkhat phi haba kita ki beri kim tip api dai mano wat penjutamnya phi thì chào em kiếm mát kan ni kenya pelong ruyo Yesu bon chào kiếm mát kata king min siam kat ko gospel ka jong Matius kalong bar punyo ka dekat ke balai pu ar hadusan pu sau gospel ka jong Markus ka khatsan ka dekat bar huai hadus sapuai gospel ka jong Lukas kalong bar pulai ka dekat ke bar pun riu hadus sap kendai gospel ka jong Yohanes kalong ma kendai ka dekat ka khat nyu hadu lai phong paling siam du ka shthi skep du kalong ka basan ka dekat ka banyao nang iskem plus nyu thu bakat no sin ba Yesus Kristus ucau ki mat ba uyam bat balai uyam Henry Hinman para paro ki parlo kan ni keng kai ka chingi kai nak benta jonga jom pi wek pa wek kat heuru yang ni kai menta kum ju ba Yesus Kristus uyam hadu menta nak benta jonga jom pi let's say pin ong bang apa dai start nama ang chinwa tho ai ka Bible ba Yesus uyam hadu menta Henry nga ong han ka po kang benjing so thu jonga bau Yesus Kristus uyam nak benta uwei pa uwei bom sim la kala ba mot to tip ken ko parlok bai e chunga kum bau Yesus Kristus uyam nak benta ka Jerusalem namar bakam pediang ye Yesus kale penyu kinong tulupa ka jong Yesus kale thamau iti ba khala ye Yesus ha kini kisni ki ba bentaro pin siam ken ba bon kim pediang ye Yesus bon kim pediang ye gospel ka jong Yesus bon kilan thamau kinong itu lupa kilan thamau kinong nyalap kilan thamau ba phala ye Yesus ha to Yesus nam yamo namar ke ke baca ke Jerusalem ka jaru hage por ki babanda gumbau Yesus Kristus kan uyam nak bentau Lazarus
Upara jom kamari baka marta na marbau ik Buat ising yaki Mat kong juga uci suyam nak banta jonga jong pi uwei pa uwei nama uci su using baru ik palat yang ayapi mat dukwa on pen iem yang ayapi kumba pen iem ya ulah saras ukwa ki meker su thia yang ayapi nama yang thia hakapop inang thia ai kam sneu inang thia atang jinglong juga perthai ba Jesus Christ uyam maru ik palat kemoyam nak bantau laswas pada kuah kain yang ngaya piru on kursu thia no ba kendit ben reu no yang eskem kain pim kuah bau Jesus unyam yang bi kuah bau Jesus kemen lesson kali kan ngapor bab napin perkat ro kumno bau chiesun kemen kan ong ken happy ko parlo rada pi lagi we pawai gen kelaba mutno ngin ino ikam bas new jongi bangin pendiang yu jisu bangin iem kat kum kaman ke jongu ketum ke cingkai ke jongu kan ngeskem gen bau jisu kesun kemen barki anyal jemu ken sharkman barkin kemen pada baki anyal kikmen nangen ro pau Jesus Kristus kemen nama ratho kan terno gospel ke jong Yohanes kalmasan kar kabashipau tin ki bang kumni haka chu kar kom ngai thu yapi baki anyal ublei kinya syat kemen ya uwei unong pop ubakala ke bamot pi pada haka chu kar kom ngai skam ladau anyal kikmen lada ki anyal kikmen eskem bau Jesus Kristus kemen gasisya ngai skam lembaga ke cingkang apa kan video pio cuma toy sebut ne boleh gerkui pilang baru hagar tengga jong Jesus Kristus amen mbah laga pidang wan ningkong hakan nga channel ka jong so ba like ba subscribe ro kenal pinyo kiwe pagi video ki cingkai ki bantay ka cingim ka jong pi